sadaka korka hara ko sunna la do maki sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum bi afdala min darajati as-siyami bi afdala min darajati as-salati was-siyami was-sadaqa on accata mi humpita on ko buri e moƴƴude ko buri e towude en buri towude daraja korka e julde e itugol sadaka kon non ko korka e julde sadaka sunna on nafarilla on ɓe wi bala ya rasulullah humpitumen sahaba ɓen ko rerdunoɓe humpitagol ko ɓuri e moƴƴude kon fiye ɓe yahoy ɗum noon laɗo maki islahu datil bayn ko moƴƴingol hakkundeji haɓuɓe ɓe maki sabu bonugol hakkunde jama on ɗum ko fembay ɗum ɓe maki wona noon ko fembata sukundu balko ko fembata dina kan itte dina kan neɗɗo añi neɗɗo wo hay dina bonay hakkundeji maɓɓe sabu a mijantomo ko dina haɗi a eɓɓe waɗugol mo ko dina haɗi bal sa watnayla a waɗay mo ko dina haɗi gila e yennugol ha e kongugol ha e yuwugol ha e aybingol e ko nantata e muɗum e bonagol e makko e wonangol mo sabu bonɗo e waddirgol mo e ɓurɗomo ɗum ɗo fof sa watna ila cheytan naareten illa wi ɗon fof sabu on ko wonno ko sabu hakkundeji moɗon boni ko ɗum waɗi islam on jaɓata ɗum few haray nde neɗɗanke jindata hakkunde haɓuɓe fiyoɓe moƴƴintin baraji ɗum ɗin no mawni ɓuri ufinagol e julirde baraji mum ɗin no mawni ɓuri ñallugol horugol sunna ɓuri walugol julugol sunna sabu nden moƴƴere ɗon heɓotonde ka moƴƴintingol hakkunde haɓuɓe ko moƴƴere hawtande moƴƴere yani huɓitunde fof nafitorayde kamɓe ɗiɗo haɓuɓe ɓen ɓe gureji maɓɓe ɗin sabuji maɓɓe ɗin weldiɓɓe maɓɓe ɓen kawte maɓɓe ɗen ɓeɗo fof nafitoray ko ɓe welditata kon ko ɓe moƴƴintinta kon sabu ala ko satti wangi kawtal ma oɗa e oɗa ɓe tuggidirta ɗon hawti ka julirde so yalti a hirodira yoɗa a hirodira mo ɓe no falama wolande a wona ɗon joni yaha ha sawatnala wona nafiqijo hakkunde maɓɓe jiɓoɗa ko honto fewtata e muɗum idan nde tawno moƴƴere muɗum nden no yaaji ko huɓituɗum wona howi ɗum e neɗɗo goto on islam on mawni ɗum ɗon ɓuri walugol julugol ɓuri ñallugol horugol ɓuri ɗuɗugol ittugol sadaka sabu julde maɗa nde walɗa wadde nden ko antum baraji mum e nafa mum korka maɗa kam men wano noon amma ɗum ɗa kono hollirɗen noon ko hunde yaajude Allah subhanahu wa ta'ala o wi ayago innama almu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum Allah wi moƴƴine hakkunde musidɓe moɗon men si woni ɓe haɓi haray ɗum ɗo ko hunde waɗɗinde e hoore meɗen yo en moƴƴintin hakkundeji meɗen tago to mawnintinano musidɗo muɗum si ɓe yeddodiri ɓe sonki e kongudi mo ɓe yahi no seytini eto an wona an neɗɗo marɗo hakkillon taskoɗa wiyamo de ko musidɗan julɗo ni ma o ko enɗan an ni men hana haɓude men hana taƴodirde ara tawamo inna enele ko wadduɗen ɗo ko seytan sori hakkunde men ɗo tori ya yafola min mi yafikema o yafotoma joni o weltanoma kadi o weltore o teddine ya ɗum waɗa sabu ha o joganoma mansila ɓurnude ko joganima ɗon sabu konko waɗɗa ɗon hewtodemo ka muuti hollaymo wondema an hiɗa gorɗi ko anno woni gorko on ko a woni susuɗo reedu on ɗa wakkili tippingol ndimu maɗa ngun fiya towu ka Allah o yi'e joni o jaasi yeeso ma an e on alhaali ɗon ɗum wona e sabu ha ɗum wona jikku makko wona aada makko hakkunde makko eɓe o haɓi digo o jaɓata goɗɗo go focciroyamo sima ɗum sawndo foccirɗamo ɗon yeeso si ɗum ɗo woni hakkunde jama on hare hakkundeji jama on fo moƴƴi ko ɗum Allah wi fattakullaha hule Allah iwtiron ɓawo nulaɗo on sallallahu alaihi wasallam jebbilo ɗon kadi e ñawore nde o ñaawi nden wono Allah sifori noon gomɗinɓe timmuɓe gomɗinal ɓen o wi on timmata gomɗinal ha ñaawino ɗon ka nulaɗo on tawata kadi so ñaawi o yitata ella e muɗum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima o wi wa aslihu moƴƴinon data baynikum hakkundeji moɗon wa atiu llaha ɗoftoɗon Allah on wa rasulahu ɗoftoɗon Allah wa rasulahu e nulaɗo makko on ɗofteɓe ɗiɗo Allah e nulaɗo muɗum on ɗoftagol non Allah e ɗoftagol nulaɗo on ko hunde wotere non Allah wima yuti rasula faqad ata Allah kala wo ɗoftiɗo nulaɗo on sallallahu alayhi wa sallam haray gomɗi o ɗoftiki Allah tedduɗo mawɗo seniɗo on tokkugol inde nulaɗo on sallallahu alayhi wa sallam e indal ne ka ɗoftare ko mawningol fi nulaɗo on sallallahu alayhi wa sallam holle ko lawol hongo rewrata ha ɗoftoɗa Allah honto rewrata ha ɗoftoɗa Allah ko nulaɗo on sallallahu alayhi wa sallam rewrata wahyu arata e ma
amarano andira ko Allah yamiri ko Allah hadi ko Allah dagini ko Allah harmini ko Allah yidi ko Allah anyi amarano andira dum suna lawol nula don sallallahu alaihi wasallam jonnon ko duwadi Allah ka wi dofte Allah o wattay don hollugol malawol gol dofto tamangol nula do makko sallallahu alaihi wasallam o wa rasulahu kan nula do makko in kuntum soni on latige ko gongube mu'minina wonde makko gomdimbe si tawi on latige ko gomdimbe haray dofte Allah e nula don sallallahu alaihi wasallam hulon Allah moƴƴinon hakkundeji modon ayon tindini wondema kulol Allah ɗum ko mande gomɗinal moƴƴintingol hakkunde muɗum e mo haɓidi ma hakkunde haɓuɓe ɗum ko mande gongugol ka gomɗinal muɗum ɗoftagol Allah ɗoftonuraɗo makko on sallallahu alaihi wasallam e ñawore nde ɓe ñawi nden haysi woni a welaka ɗum hari ka lasli a yiɗano watta joni ko ɗum ɗon yiɗuɗa ko ɗum ɗon suɓiɗa ko ɗum ɗon ɓuranma ɗum ko mande gomɗinal sa wolnama ñawore Allah ka sharia Allah tawi a sikke tawi satta e ma tawi ɗum hewtante nokkugo ka sattugol haray dartu gomɗinal maɗa ngal yerli hingal ton si tawoy hingal ton haray andu ngal ala réseau ngal yiyota ko ngal yiyata haray dartu ngal darta hoore maɗa innamal mu'minuna tabitino ko woni gomɗinɓe ɓen ka goonga gomɗinal ɗaɓɓangal ngal gomɗinal ngal Allah yaforte ngal bakkatuji maɗa sabu mum ngal Allah yurmirtema ngal sabu muɗum dande lette yiite ngen naade ka aljanna ma yaltinoye ka yiite si hawri tawiɗa arde bakkatuji waɗɗinɗima natugol ton ko Allah yurmirtema ko yaltinoye ɗon ñande goo ɗum ko gomɗinal ngal gomɗinal ɗon ko homɓe woni jooma ngal gomɗinal alladina ida dhukira Allahu ko ɓen tawɓe si Allahu on jantama si fi Allah wolama wolede fi Allah nona wolede fi makko kanko tigi Allah ka inɗe makko ka sifaji makko ɓay dhat makko on goɗɗo wawata wolde fi mum kono wolgol fi Allah ka inɗe makko ka sifaji makko holla mangu makko e teddungal makko e doole makko e gandal makko e yurmede makko e kattane makko e ñeñal makko subhanahu wa ta'ala ɗum ɗon ko e wolugol fi Allah no wona wolugol fi dina makko kan no mofti ɗon wolugol fi nula ɗon sallallahu alaihi wasallam wola fi sharia on ñawoje dina kan ka salligi ka laabal ka julde ka korka ka jihadi kala ñawoje l'islam ha hewti jikkuji muɗum no mofti wolugol fi nula ɗon sallallahu alaihi wasallam jangugol fi maɓɓe gunda maɓɓe ɗan aadaji maɓɓe jikkuji maɓɓe nediji maɓɓe no mofti wolugol fi sahaba ɓe nulaɗo ɓen sallallahu alaihi wasallam ɓe dariɓe jonni nulaɗo jawle muɗum e wonkiji muɗum fiyo dina kan daro no mofti wolugol fi karamo koɓe l'islam ɓen ɗum ɗo fof ko noone e wolugol fi Allah ni Allah wi ko ɓen tawoɓe si fi Allah jantama honno ɓe wa'ata o wi wajilat qulubuhum hulay ɓerɗe maɓɓe ɗen hulay ɗe ɗenƴo ɗe maapo ɗe aana honnum hulɓinta ɗe honnum aaninta ɗe honnum maapinta ɗe ko yarli o tigi daɗay ko huli kon yarli o tigi heɓay ko ɗaɓɓi kon ko ɗiɗo ɗiɗi daɗugol tikkere Allah nden kuddi makko nin lette makko ɗen aduna e lahara heɓa moƴƴere makko nden e yurmede makko nden e barki makko kin aduna e lahara koye taw si fi Allah wolama a hulay maapoɗa est ce que Allah no jaɓandema ko ko wonɗamo e rewde est ce que Allah no yafadema ko ko wonɗa e tubude est ce que a heɓay aljanna Allah on est ce que a heɓa yurmede makko nden est ce que a daɗa e lette makko ɗen koye taw ɗum ɗo artay ka wonki maɗa fi ɗum ɗo hulɓine fi ɗum ɗo maapine sabu si Allah okkalima ko ko ɗaɓɓuɗa ɗon o danduma ko ko hulɗa ɗon wallahi amara jonnoma aduna o fof wawatamo wondirde jonne aljanna ñande dargal ɓe fof kadi ɓe wawatamo wondirde ɓe dande lette Allah ɗe ñande dargal bal hay ka aduna ɗo nuraɗo maki sa sallam andu si mofteɗen fop moɓodiri fi waɗangol ma hunde Allah windananoma ɓe wawatama nde waɗande si ɓe moɓodiri kadi ɓe fop fi waɗugol ma hunde nde Allah windali hoorema ɓe wawata nde waɗudema idan Allah siforɗo tawɗo kanko wawi ko woni o fi oɗo si wolama no hani ka ɓernde neɗɗo on hula nde maapo nde aana e hoore ɗum noon hara koye taw kan nde wondi e tama'u nayi neɗɗo wonu e ande tun ande ha kadi yewta kerol feƴƴintina ɗum kadi adda e malkisale neɗɗo on sabu yahi ha jonna mo taƴare
shaytan natira nay mo don wada tajagol e yurmede Allah nan e makko dun non kadi ko malkisal go Allah wi wala tayasu min rawhillah innahu la yayasu min rawhillahi illa alqaumul kafirun utan tajo yurmede Allah nan sabu tajo ta ko yurmede Allah nan sona yimbe hefira bem neddo on ko wonu bainal khawf war raja ara hida huli eske adadai yarli adadai hara hida tankini hida jorti addadai Incha'Allah sabu fodari Allah ni ko ni gonga wa idha tuliyat alayhim sawni janga may hore mabbe ayatuhu ayaje makko den kanko Allah zadatuhum baydabe den ayaje imanan gomdinal dum do woni mande mabbe dimmere den hombe kambe gomdinal gonga wangal dabbangal ngal si aya yalla den jangama dum beydabe gomdinal beydagol gomdinal dum ko haqiqa non ko tabutu dum non gomdinal ngal ko finde e golle débrancher are débrancher Cerno Daliw gomdinal ngal ko finde e kongol e golle al imanu i'tiqadun wa qawlun wa amal on doni gomdinal i'tiqadun finde fibugol gongugol dina kan gongugol nula don sallallahu alaihi wasallam fibugol dum ka berde mudum dum don ko dum ko iman wawlugol dum seedo dum ko iman gonginirgol dum tere mudum den gollitira sharia on dum kadi ko iman o iman do non telem maka gongugol gomdingol ka berne ka gongingol hino beydora andugol ma nyawoje hesede andano gonginade holodade hino beydora heydintingol ma ngal gomdinal maada ka dengal ma hino beydora golleji maada din koko juleten koko horeten koko zakketen itten sadaka koko jangiten alquran koko jantoden inde Allah dum ko beyde dum gomdinal neddanke idan naale do ko honnu woni ko beydi do gomdinal ngal ko hedagol fi Allah on jantede fi Allah on dum no wona jantagol alquran nona jantagol darsu tafsir nona jantagol darsu fiqh darsu tauhid ay do fofu fi Allah woni ko wona e wolede idan aqidat ahlus sunna wal jamaa ka iman wonde makko finde e kongol e golle no beydo no duyto beydora golleji moƴƴidin duytora bakkatuji din al imanu i'tiqadun bil qalbi wa qawlun bil lisani wa amalun bil jawarihi yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'asi neddo on dum do o hani fibude on do daliltidin ari tabintini Allah wi sura tauba wa idha ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana tortol tipike no nafiki be wiebe wala me wotino dum hommo mon dum be digom dinal Allah fa amal ladina amanu fazalatum imanan wa hum yastabshirun amma gomdim be ben tawbe kala ko ari sharia on aya yal qur'an e makko jingal sallallahu alaihi wasallam hibe holi be gomdi ben don aya jene beyda be gomdinal idan ko don Allah sifori be do kadi o wi ay o dare o wi zadatuhum dum ko damir ta'nis don ko aya jene wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan be beyda be gomdinal ay Allah beydira be gomdinal sabu aya je makko janga den e mabbe wa ala rabbihim ko e hore jomi mabbe yatawakkaluna woni ko be fawoto don do kadi ko mande timmugol e gomdinal ko e taw ko e jomi mada woni ko fawotoda dare do kadi o wi ali wa ala rabbihim tawakkalu o wi wa ala rabbihim yatawakkalun ko e jomi mabbe woni ko be fawoto holli wondema ko kala alhaali mo be hebi ko e Allah ko be fawoto woni ko hande ko hebi woni ko jango woni ko baawo yontere woni ko baawo dubi sappo woni kala ko be faala kala ko be aani fi dalugol dum kala ko be aaniri fi hebugol dum ko Allah tun woni ko be fawoto ko kanko ton ko be dabbirta fawogol non e Allah riwa jogagol sabu riwa ettugol asbabji din hino tawa e asbabji jettete din dabbirgol mo anduda hino wawma wadande den hunde faalda don wonangol ma sabu fi no hebirande
non fof ko asbab yin jeya sabu on neddo don ko Allah tagimo wawini mo dum don andimma fi makko ay ko Allah woni ko holluma lawol ya hewtumo fi no dabbira haaju maɗa kono ko taw hero ko yata landagol mo kon dabbirgol mo kon ida jogi na kanko wadata tigi na e makko dum yowi da jogi si Allah tunno winda ma dum don no muyamma fere o ala a hebay juude makko ma juude goddo go ida jogi si Allah non kadi windanama ngal o reri o wata mo wadande andi dum ay har dari ga hakkunde 50 noto kadi ko taw kala ko yaltito hida weltori hida jabi so ni hebike da weltani Allah jarni mo kanko wonando ma sabon so ni newaki ida yetti jarni Allah ida weltani mo kanko wakkilani do mo fi no wallugol man hebira hay fi hebaki nayo taw hida ya hida mapi sa hebal dum do fi ma boni sindo newaki an runa mada lanni hare a yowiki e sabon a acci do e wagol e sabin binowo ko doni Allah subhanahu wa ta'ala ko dum karam ko be inni fawgol Allah ko doni tigi gomdinal jima'ul iman tigi lubbu mudum ngon yani kettugol mudum gol tigi sobe mudum ngon ko mofti gomdinal kon tigi ko fawgol Allah subhanahu wa ta'ala mo jokki hay mo sifobe ben gomdimbe gomdinal gonga wanga o wi alladina ben yuqimuna salata bahina nyinna julde nen nyinnugol julde ko tabutugol e mayre tabitira e mayre ka julugol nde ka waktuji mayre nokku kande noddante don ka julirde wonande worbe ben nyinnugol nde ko timmingol laabal mayre on timmina dendanangal golleji waɗeteɗi e mayre golleji mayre on kuuɗe ɗen wo konguɗi ɗin wo ko waɗete adi mayre wo ko waɗete e nder mayre ko waɗete e ɓaawo mayre ko taw fo muɗum hiɗa andi fo muɗum hiɗa gollitirde ɗum ɗo fof ko naatu ɗum e ñinnugol julde nden wa mimma razaqnahum e yoga e konko men arsikiɓe yunfiquna hiɓe sakko hiɓe nafka nde julde ɗo no mofti farilla on e sunna on nafgugol ngol kañum kadi no mofti zakka on no mofti dendanangal sadakaji hedditi ɗin no mofti nafakaji waɗɗiɗi ɗin hara wona zakka on kadi nafgugol ɓeygol e muɗum nden nafgugol mawɓe muɗum men si woni ɓe ala feere so ɓe ala feere hay no waɗɗima wujuban fardan ma si ɓe landike ma hay si ɓe mari si ɓe landike ma koya jonnuɓe joni kam ɓe ala haray no waɗɗima waɗangol ɓe amma no so tawi ɓe mari koɓe feƴƴinira haajuji maɓɓe watti ɗum ɓe landakima haray waɗangol men gol ko min babil birri wal ihsan haray na farilla hande kadi ko moƴƴagol e maɓɓe ɗaɓɓugol barke juuɗe maɓɓe ɗum ɗum kadi ɗahani wadde kono haray ko darajat ɓengure maɗa nden ɓenguli maɗin e ɓiɓɓe maɗa ɓen e kala wonɗo e sengole koyɗe ma ko nafaka waɗɗiɗo ma wonɗa e wadde ko dewal Allah noon buy no perdi ɗon sabu buy ƴette toujours hay wus joge ɗo wus hiɗo fiddi e mimmi gayenta ɗum mo wawi wasi ko yoɓo duuti ko dewal no yaahi naɗo maki sayre nde maɓɓinta ne ɓengu ma ko sadaka heɓe baraji ka Allah nde ɗa itta mimmi dépense yalta ko sadaka noon fiɓu ɗum ka wonkima o sadaka oɗa wadde o sadaka on ɗa fuɗɗode ñallal mangal gila ko ceggu biredi spayi ko yimmi ge mimmi fokkiti ka l'école ha eɗi yoɓintaɓe mo 1000 francs e mo 500 e mo 5000 e mo naɓi dow ton ha e dépense ɗi accataɗin fi ko ñamete on ɗum ɗo fof ko sadakaji neɗɗo on ko yo waɗɗum ka wonki makko ɗum ɗo fop ko a yoɓeteɗo ka Allah sa waɗi ihtisab on ko jortagol baraji ɗin ka Allah tawaɗa habbi baraji ɗin ka Allah ɗa jogi ko sadaka wonɗa e wadde ɗa waɗirde ɗum kadi e none e ɓurɗo e laɓede honnon noon e ɓurɗo e laɓede waɗa hara raɓɓindinaki yeru feere maɗa nden sinde yaaji yeññanaɓe kana fakka hara faydanani ɓe joni yaaja ha innaka ya etotoni ko wawɗa no kono hira ko wawɗa kon waɗanaɓe jonniraɓe ɗum ka teddungal na wus jogeɗo na wus hiɗon fiddi na wus miron kaniyon na wonɓe jonde ɗum ko Allah on rewde juuɗe ma sa mayi joni ɓe hendoto iwra e nokku hara neɗɗo on koyo anduto ɗum ɗo idan julde nde jantan nden ɗo e nafakka jantalo ɗo on hino mofti farilla on hino mofti sunnaji ɗin Allah wi ulaika ɓe ɗo ɓe siforaɓe ɗi sifaji ɗo hulugol ɓerɗe muɗum nden si woni fi Allah jantama ɓeydagol gomɗinal sabu nanugol ayaji Allah ɗen duumagol ñiɓugol e fawagol e Allah holoram ñinnugol julde nden e nafugol jolle ko Allah arsiki ɗum kon ɗi sifaji ɗo jowi
Allah wi joma ɗiɗo en ulaika ɓeɗo humul mu'minuna ko kamɓe woni gomɗiɓe ɓe haqqan e hawre gonga. Haka ɗum ɗon timmirmawo ko ha ɗon gomɗinal maɗa ngal timmi ngal laaɓi. Sa mankini ɗum ɗo a wasirama ɗum ɗo haare gomɗinal maɗa ngal no ɗuyti embere ɗum ɗon. Ɓeɗo non honno woni fiyake maɓɓe. Allah wi lahum no wodani ɓe darajatun darajaji werdeji aljanna o ñande dargal ko escalier ji ɓorɗi o fof non ko nema ko teddungal honno hino ɓurdi Allah yeɗo en ka ɓuri e towde ɗon. Allah wi ɓeɗo ɓe mari darajaji inda rabbihim ka joomi maɓɓe wa maghfiratun e hafranal oɗon yafanede bakkatuji maɓɓe wa rizqun karim e arsike tedduɗo. Kala ko ari kal Qur'an rizqun karim hare ko aljanna on. Kama akhrajaka rabbuka wono yaltinirma ni joomi maɗa honɗum woni ko nandina ɗo kafon ɗo kafu tashbih o nandingol hada ka hada ɗum no firi hada mithla hada o kaf ɗo konguɗi buyi no ari ko honɗum woni ko nandina ɗo ɓurɗi marde dole ɗin ɗiɗi ko o aya sakkitaɗo ɗo ka Allah jantiɗo fodari ɓe gomɗiɓe gomɗinal gonga o wi wondema ɗum no tabitiri ko ko ɓe fodaɗon ko gonga non kama akhrajaka rabbuka wono woniri non gonga wono gongiri non yaltingol ma joomi maɗa min baytika immorde ka suudu maɗa bil haqqi e hoore gonga wala ɗum ɗo woniri gonga non o ɗeyaje ko tippi hari ɗum waɗi no ɗum ɗo woniri non no fellitirɗa non Allah yaltinima kama addima badre ɗo ko non kadi fellitir wondema ɓe siforɓe ni ka gomɗinal muɗum hiɓe mari ndin joddi jantadi ɗo konngol goo e konguɗi ɓurɗi marde dole ɗin. Konngol ɗiɗa ɓongol Allah wi qulil anfalu lillahi war rasul yeto ɓe wondema jawle hare ɗen ko Allah jeyi ɗum e nulaɗo makko on ɗum ko non woniri jeygol ɓe ɗum no tabitiri kama akhrajaka rabbuka wono yaltinirma non wono tabitiri non yaltingol ma joomi maɗa min baytika ka suudu maɗa o adduma ka arɗaɗo ɗiɗo konguɗi ɗi no janta ko ɗiɗo ɗiɗi ɓuri marde dole goɗɗi go toon jantaɗi ɗin ɗon en acceɗi ɗon wono yaltinirma non rabbuka joomi maɗa min baytika ittuma ka suudu ma suudu num ɗo ko madina fanda wono no yaltinirma ni madina bil haqqi e hoore gonga e hoore eɓɓore na e hoore kawral Allah kawral alaka makko ko enen waɗata hawrondira kanko Allah ko woni wo koko o eɓɓi koko o faandi inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar kala hunde ga makko ko tagira ɗum e hoore eɓɓore wa inna fariqan min almu'minin tabiti non fedde immorde gomɗi ɓeɓen lakarihuna ko ɓe añuɓe ɗum on yaltugol ma ɗo hande kadi fi ghazwat badr on no fuɗɗade ɗo ghazwat badr no wirɗen noon ko hare arande en noon kal islam ko atti badr hari e hare tosoke waɗi fedde tosokere no laaɓe immina ɓe nokku ɓe yaha ɓe waɗa mission ɓe arta har ɗum waɗi tigi kono hare tigi tigi ha nulaɗo no tawa sallallahu alaihi wasallam ɓe yaltide jama ɓe seno ɓe hawra e ayɓen waɗa jihadi ko arani ninni ghazwat badr waɗunoɗo e suumaye hitande ɗiɗaɓere nden fergu nulaɗo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sabu waɗugol ɗe hare no andirɗen noon Quraysh jaɓuno jawle gomɗinɓe ɓen yerku waɗi heɓi feere mum kon fop jatti kala iwenoɗo makka fera yaha si tawi ɓe ala doole hendagol mo haɓɓamo jeyinomo jogomo toon kasamo toon ɓe jaɓa mo jawdi fuu so yaha woɓɓe kadi hara wata yaldude jawdi mum ndin fof ƴettere ko wawi ko suuɗode mum yaha ɗum a lutta toon balɗi tati ɓe hattikemo yehi kaarijo kadi mutiɗo ɓe yaka makko ɓe tawa ala toon ɓe ƴetta jawdi makko ndin fof ko ni muhajiruna himɓe yaari madina hay hunde na korunaɓe ɗum fawi Allah dogini dina muɗum kam nangitade ɗon nulaɗo humpiti wondema Abu Sufyan radiyallahu anhu
fewno no nyande hari ko heferaɓe mo jeya ɓe humpitimo iwde Sham mo iwde ton mo jogi jawle ɗuɗuɗe jawle Quraysh ɓe yahay no Sham julayagal ko tereti num si hewtino yawgol ton ɓe yahay Quraysh ɓe immina jama ɓe jonna ɓe jawle maɓɓe yeeyoyte ɗum e ko ɓe wasiyoɓe ko ɓe sottata kadi ɓe ara nde ɓe yaha ɓe jogi jawdi nde ɓe arta ɓe jogi jawdi si ɓe arti ɓe jontamo be ko jeyi kon naaɗo humpiti on délégation hino artude no iwde Sham ko Madina ɗon noon ɓe rewata yani sera Madina ɗo hayso ɓe tumbata sarde wallaaɗo humpitike ɗum naaɗo no woɓi saaba ɓe wi mi humpitike Abu Sufyan no iwde Sham mo jogi jawle Quraysh ɗen mayen ndaren sen hawra e makko ndaren sin Allah jeyna en ɗen jawle ɗon hetten seeɗa e ko ɓe jaɓi en saaba ɓen ɗum ɓe yawnora wigol awa sabu ko ɓe perdi ton ko Makka ko ɓe jaɓa e juuɗe maɓɓe ko no ɗuuɗi ɓe andi kadi ɗen jawle ɗon ko jawle wiyete kon argent facile ɓe ne ƴettoyde ko yimɓe nogayo so ɗuuɗi ha no gasa capanɗe jowo hara jogiiɗe na yaltuɓe fi hare hayso ɓe jogii jogaji ko yeru ko ɓe raɗora bonoru e kulle ñamfeje ɗen si ari e maɓɓe ma sakkoto ɓen ka laawi na ko ɓe dartora jama temeɗɗejo ɗiɗe andi ɗon si ɓe yahi hayi ko ɗuuɗama fanda kono noon woode ko heɓi ɓe winiraɗo bisimilla ɓeɗen jaɓi ɗunaɗo makki aw mayi ɓe yaltiri on programme ɗon seeɗa ni tu yonayno jama on ɗuuɗali yahugol ɓay seeɗa tu yonayi jogaji ɗuuɗa kana ɓoreede ɓay seeɗa ni yonayi ɓe yaltiwaɓe temettato fawɓe seeɗani ɓe nangi lawol no andirɗon noon service de renseignement no woodi bi on seeɗa nafiyon ɗo to woodi kala dawla hara no mari service de renseignement mum Abu Sufyan e nder laawol ngol no mari ɓe imminta wonta yeeso yaha mo ɓe hawri yo ɓe lando kono ni akhbarji Madina kono ɗum fewndi ton mas ɓe fotti e yahowo ma yahoɓe ɓe lando kono ɗum fewndi Madina kono ɗum Muhammad fewndodi e nder ɗum ɓe heɓi yettoɗo ɓe wonde maɓɓe eɓɓi aral ngol ɗon jawndi Abu Sufyan immin ɗon goɗɗo yaw Makka yetoyɗaɓe awa Muhammad yaltani jawle maɓɓe ɗen si ɓe aral ɓe hiwi ɗe on non nangi laawol yehi e nder ɗum noon kadi ko neɗɗo ƴoƴunoɗo moƴƴa o takki laawol ngol o accitin andangol ngol o jokki laawol yawgol ƴettoya sera bahron Badre woɗɗitaki ndiyam ɗam mer rouge on o ƴettiri sengoley ton o nangir ton o acciti wowangol ngol andangol ngol o majjini laawol ngol tigi tigi nuraɗo sa sallam ɓe yalti ɓe nangi laawol ngol ɓe ari tawi Allah windino ko kamɓe ɓe Makka ɓen hawrata na jogiiɓe jawndinɓe Abu Sufyan laawodi jawndi tigi tigi o yahi ɓay o yahi ha o ɓattoyke o daɗi henanimo o daɗi o nelti kadi goɗɗo e Quraysh awa haray ɗon wawi yiltade jawndin daɗi on yahi yettine maɓɓe Quraysh koko falano woni heɓude tigi tigi si Allah muuyi hunde yiltowo ɗum ala so koddoro e ari haray gite ɗen wumi ɗen hakkille ɗen fof yani buumoto hooreɓe keferanka ko gum tawno ɓen kañum songi l'islam ɓen ɗum tawi ko ma ɓe iwa e hoore lennin si islam hetto ɓay Allah waɗi ko en waɗi sunnaji aduna on no yarata non ɗum wawno marsinde hara ɓenno ɗon kono no waɗirno sunna on si kulle goo no woodi kullogoo wurata ko ma ɗen ɗon tawɗe itte tawi ɗen ko'e bonɗe hooreji cheytaneji no ton tawi ko ɓe ɗin fi majji taw tole si islam o wawa wonde Allah noon eɓɓi ɗum ɗon o huulaniɓe ha moƴƴi o waɗi e maɓɓe o wawata ɓe yilto ɓe sali yiltade ɓe wi non non ɗo ɓay tun en fokkiti ɗo Muhammad ko teragol e woni dargol sey koye gonga wonɓe ɗo ko occasion ni ko fursa meɗen on ni ma en fotten e makko Badre lannen noon fi makko kanko e yimɓe makko ɓen hirsen geloɗi yaren beere walen ɗo yimen amen arab fof wola fi meɗen arab fof hula en ɓe ari e nden ƴaggere ɗon e mawnidinare e ɓewre e hoore Allah e dina makko kan e nelaɗo makko on sallallahu alayhi wa sallam jon noon ka ɓe yaltuno e nder laawol ngol ɓe yahi seeɗa nulaɗo humpiti e nder laawol ngol Allah fodi nulaɗo wi bo haray a heɓay goɗɗum e mum yahu a heɓay goɗɗum e mum imma jawdi ndin ma e ɓe Makka ɓen on hawra e maɓɓe folonɓe wahyu ari humpiti nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam
ɓay noon e nder laawol ngol laaɗo humpitike Abu Sufyan laawodi e jawndin laaɗo wiɓe awa haray Allah fodi en foduno en gotele ɗiɗi jawdi ndin maɗum ɓe Makka ɓen hare ɗen mayen heɓen jawdi ko alda e hare ma mayen waɗen jihadi Allah no fodi en kadi folugol ko no wi'uɗon jonno Abu Sufyan laawodi e jawdi ko ɓuri ɓattagol len ko ɓeya ɓen noon ɓuri ɓattagol en hawri e mum ɓe maki ko honno wi'uɗon tindini wonde masjiɗa wonde jama koya disoɓe ƴetta lamduɗa ɓe pehe maɓɓe ɗen ɗum wonno adamulaaɗo sallallahu alaihi wasallam Allah wimo wa shawirhum fil amr ɓe landi Abubakar wowli konngol labangol tarihon fillaki honnum o wowli ɓe wi fatakallama Abubakrin wa ahsan o wowli o moƴƴini konngol ngol ngol fillaka kon noon sikki ala sey ko ngol fandora kon wondema ko mahennulaaɗo ɓeɗen mbawma Umar wowli o moƴƴini konngol ngol riwaya on ardi noon Al-Miqdad radiyallahu anhu kam kadi tawi ɓayɓeɗa ɗiɗo wowli nulaaɗo maki hi jama miɗo heeɗi on Miqdad toni hondu o wi nulaaɗo minen min wolantama ko yimɓe Musa ɓen wolannomo idhab anta wa rabbuka faqatila inna ha huna qa'idun minen ɗum ala hakkunde men si a wi'i men yomin yahuɗo ha e hoɗo kaari o wolinde hoɗo ngon hoɗo ko nder Éthiopie woni fino ɓe yawton ɓe lumba e ndiyam yani ko wigol awa hay ko lumbugol ndiyam ɗan ɓeɗen wakkili men yaha ha men hewtango ɓe wi fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun o wi menen ko ɗum min wi'ayma dulaɗo maki ya qawm ashiru alayya kono yo jama wowle minana fewjanelan yimɓe ɓeɗa tatton noon ko ɓe Makka Abubakar Umar e Miqdad radiyallahu anhum ansaren ko ɓen tanƴini wasko kamɓe joni fanda Saad ibn Mu'adh e fillayego Saad ibn Ubada ɓe ɗoɗi ɗon no kohoɓe ansar ɓen fillayego ko oɗa wola fillayego ko oɗa wola karam koɓe wi no wawi wonde hara ɓe ɗiɗo noon ɓe wolno woɓɓe filli ko oɗa woli goɓɓe filli ko oɗa woli kon kono haala maɓɓe kan ko haala wota goɓɓe maɓɓe wi nulaaɗo no gasa hara ko menen ɓe Madina ɓen fandiɗa nulaaɗo maki kono mi fandi fiyonnu nulaaɗo fandiɓe ɓeyɗa tata ko woli kon yonaali ko ɓe ƴettira décision ɓen ɗon koɓe hoɓɓe koɓe janamɓe koɓe wernaɓe nulaaɗo sa sallam no ahodi ansaren min gomɗinima arkamen min wallete min hiwete min pottina e ma kala ko min pottinta e ɓengure amen ɗen e jawle amen ɗen e wonkiji amen ɗen kono nulaaɗo no waɗi ni yarli ko nder Madina ton si ari tawi ɓe ton kaahi ɓe jaɓi ɓe newni yo o yaltude maɓɓe naɓa ɓe hare nokkugo jonnayi naɓuɓe hara ko forsugol ɓe ko fuɗɗode gomɗingal maɓɓe ni ha joni taw piji no manki buyƴe maɓɓe hari ne ɓalkanati kal islam nulaaɗo no faala heɓude maɓɓe yiwgol e maɓɓe jaɓugol yahugol ngol harna wolaɓe forcéde o sayi Saad ɓay o ƴetti yewtannen o wi nulaaɗo gasa ko minen fandiɗa nulaaɗo maki o wi menen men fodima reynugol ma e hiwugol ma e wallugol ma min gomɗinima min wernima ka amen jawle amen ɗen e wonkiji amen ɗin e ɓengureji amen ɗin fof no juuɗe ma ƴettu kum kala kum fanaɗa waɗa kala ka falɗa so a wi yo min waɗɗo ngo mayo ɗo min lumbango min yaha minen wakkili min waɗɗoto ngo ha yiya min waɗi ɓe wi naɓu men ka Allah wima ɗo yo en yahu minen tori Allah yo o holle e amen ko ɓuttinta ɓernde o woni ngolkol ngol nulaaɗo maki siru ala barakatillah yahe kono e nder ɗum ɗiyewtereji ɗo tawino ton woɓɓe wonɓe wiide nulaaɗo joni noon naafi hara yaltuɗen en ƴeɓɓidaki naafi ɓe falaka yaade kono ɓe hulita ɓe yewɓe folloye par ce que naafi hara tigi tigi on ko ɓe yalti joni noon ɓe wonɓe ardel to kañum ko hara yalti ɓe wiyama jawle mum ɗen yaltanama si hewti nokkugo a tuɗa e wonki king fi dannugol jawndi par ce que ko imma hara hetta jawndi ma awa sin hettotako e wonki ki yahor ɗon si hewti nokkugo par ce que aɗa andi kadi gurdam maɗa ala sens ko ɗum ayan woni ko janti ɗo ko ɗum woni wa inna fariqan tabitino feddego min almu'minina jeyaɓe gomniɓe ɓe la karihuna ko ɓe añuɓe on yaltugol ɗon on yahugol ka wiɗaɓe yon yahu ɗon yujadilunaka hiɓe wenge fil haqqi e fi gonga kan yahugol ɗon ɗon ko gonga Allah windino yahay ko neɓa wole ɗo yahete koddori on tabitino
fodari Allah ni ko ni gonga o fodino on kadi folugol hibe wenja don angal andugol ko wirni honno angal andugol gundo Allah Allah wi hibe wenja don e fi gonga kan baada ma tabayyana baawde dum feñande be wonde ma do jenele ko yahugol fi honno dum feñani be nula do wi mahin ko be muhajiruna wi nula do meden bawma ko be ansar be wi nula do meden bawma andi joni no metti fi no goddo wi do yahta Allah misi alhalima be o wi ka annama yusaquna awi ay ko wona be soggede ila almauti fade e maydana yani e waroyede wa hum yanzuruna hara hibireni hibe wenge hibe adda gantoji fi on yilto aynay wona do podede nabe da waroye wa idh ya'idukumullahu wa bani o ayado yujadilunaka ko hefera ben woni ko fanda ko selli kon ko alhali gomdi be tigoni ko janta e makko wa idh ya'idukumullahu anditi nde foduno Allah ihda ta'ifatayn wotere e fedde jidin didi fedde quraish den ma fedde abu sufyan den annaha lakum wonde makko onon jeydum mo hawdo wo mum on folay ko onon je Allah tay fodino nura don sallallahu alaihi wasallam yalta yahum siko abu sufyan hawdo e mum jawndi on jeeni siko quraish hawro e don e mum on foloybe kono hoore dum bay kambe be anda ko wirni sahaba be kambe koko feñi kombe andi moy hay hare ko tawmo ebbindori o alhaali do o alhaal do o alhaal do kambe non be hebbindorano Allah non no wawi wallude neddo e hoore lo'ere makko honde tiidi o kono be anda gundo Allah ko Allah andi gundo mudo wahyu arata e mabbe fo ko nula do sallallahu alaihi wasallam Allah yatawadduna hidon yidi non onon anna ghayra dhati shawkati won ne wonata feddene alda e harelen ashawka ko hare feddene alda e harelen takunu lakum nene latanto on fedde honde fedde Abu Sufyan den kambe be yelino ko be hawre Abu Sufyan ala ko yaltingol tun ka faaji be walne jondi mo be walna jondi wonde pucci dogide pucci mun wonno do seppude doganata e désert kambe gonum be yelino na go fotta e ka faaji kambe hino al hali mabbe on ibe yeli dum don Allah no kanyum wa yuridu Allah kanko Allah himo yidi an yuhiqqa al haqqa de o nyinnata gonga kan bi kalimatihi o nyinniraka kongudi makko din di kongudi makko do no way wonde wahyi ko addi kon in rasul sallam wonde ma himo wondi e mabbe o wallebe kambe folata hino jeya e mudum kongudi dio longin di malaika ben sawqi fi qulubi alladhina kafaru ruba fadribu fawqa al'anaq wadribu minhum kull banan fathabbitu alladhina amanu din kongudi do fo no way wonde din no way ka donde kongudi Allah din yani ka defte makko kidde wa inna jundana lahumul ghalibun yani fodari makko ni wonde jiya makko ben gomdi mo ben ko kambe folata dum ko fodari Allah fil azal no way wonde dum do no way wonde da bal no way wonde di fo Allah kan hino yidi de o nyinnirta gonga kan kongudi makko din wa yaqta o taja dabir al kafirin babbe hefera ben kudoni o warabe o gonna fi mabbe fi onnu wara o fala wadi de dum li yuhiqqa al haqqa to fi o nyinnu gonga kan do ko sharia al islam fi o nyibo tabita o heba ka o daro o yubtila al batila o bonna mere on o pobina dum o meha dum o itta ولو كره المجرمون هاي أني دون بومببن هاي في بومببن هنا أني دون كون الله كان يندون نكو برنامج مكو مو إدوا دغول إذ تستغيثون ربكم عندي دفاع بنورنو دون جومي مودون الله نو أنين تندبلون جوني no programme on feƴƴino ɗe ayaji ɗo ko tippi ko ɓaawo ɓe yawde harde waɗa fo non si ɗe ayaji ɗo tippi par ce que ko ɓaawo ɓe yeddondirde fi jawle ɗen simore nden uddita ɗum ɗo fo hari hare ɗen feƴƴilan ni ko ɓawti muɗum naynigon non no woɗɗodiri koko waɗi ɗen balɗe ɗon ni Allah wi andi te ndehi ɗon faabinorno joomi moɗon ɓay ɓe ari ɓe weeri badre nuraɓe sa sallam waɗanama hayme muɗum on ka weerata ɗon woni jemma sahaba ɓe fof waaliɗani nona sa sallam waali juulugol waali toragol Allah
tori Allah hunna nan ko fuduɗami kon Allah hunna nan ko fuduɗami kon Allah si ɓeɗo o jama ɗo o ɓeɗo si wara ma rewata e kahol leydi ɗo hande kadi yani ko wodu ɓenni si ɓeɗo a folinal ɓeɗo hande ɓeɗo ɓe warama ɗo hara lanni ko fuɗɗitawo kadi e ba no aɗo tori Allah wanare maɓɓe nde ɓe wanno nen ɓe tonugol ɓe juɓɓe neɓa ɗon ha nde yani Abubakar ari hoccine fawi kawre baraje maɓɓe o wino aɗo accirni Allah hunnanti ko fuɗɗuɗa ko Allah hoynatama Allah jasintama ko ɗum Allah woni ɓe andintinde ɗo o wi fastajaba lakum o noti on kanko Allah ko nodduɗon mo kon ko toriɗon mo kon o jaabinani on o wi'i anni wondema min mumiddukum komi ɓeydirowo on bi alfin wulure min almalaikati e malaika murdifina jokkondirayɓe woɓɓe firini kalima on murdifina jokkondirayɓe ay ɓeya ara ɓeya yutira ɓawo maɓɓe ɓewna jokkondirɓe woɓɓe firi murdifin jokkitayɓe ko ɗoni jokkitayɓe on yutira ɓawo mo onon yahe wahyon ari ɗe ayaje ɗe jipaki taw fendo ka fodar min ari ɗon sakko ɗo jangana ɓe ayaje ɗe kono Allah fodimo wallaymo walliremo malaikaɓe ɓe folay no wona woni ɗo ɓe folay yoɓe yawtum wama ja'alahu llahu Allah waɗirali ɗum ndin fodari illa bushra si wona sabu welo welo weltingol on wali tatma'inna bihi qulubukum e fiyo deejir ɗum ɓerɗe moɗon ɗen